si kamu sembayang gue Bapak Cindy ya. RUU 6 Surah Nenggala Idul. Bapak Cindy Bos Tangerang. Bukai sedang swalo Om. Tangerang pengen memang durung demen tapi kian rasane wis banget asik Bapak Cindy Tangerang. Bapak Cindy senggol kanggo para bos Tangerang jurus tandur pati terus tandur wong sing wis kenal sedina ora ketemu rasa seneng atine yen nyawang manis mesem apa mani yen lagi dodok deweka durung ngomong atine rasa deg-degan RUU 6 wong sing wis kena Surah Nenggala Idul pribadi gambaraken kebaikane Novina nongol ya satu waken ati wis bisa pindani sejene senggol kanggo Bapak Cindy Bos Tangerang. Bos Tangerang Bapak Nisa Bapak Nisa Bos Jurus Tandur. iya Novina Silvina wey lagi nonton kan Novina Rasa-rasa neng ati yen durung dadi siji dari siji ati rasa plikuan yen deleng papai Cindy oh buat Mas Yayan papai Cindy Bos Tangerang pengemari Cindy Indri je Mas Yayan ati rasa kaku sedina ora ketemu rasa
Papai Cindy, Bos Tangerang lagunya sudah. Borongan Papai Cindy berarti ya. Borongan